Kuratuika ndereba wa mbathi iyo ni akararirie uge wa ndereba ungi riria erirwo eterere mai mahuahue. Mbathi iyo ni kwamire akigeria gukira ndaraca-ini iyo. Kuratuika mbathi iyo igukuite mirigo miritu na riria iguire andu mageria kurugira ndirica-ini guku makihoya uteithio. Mutino-ini ucio gutire mundu ugurarire. Ngwataniro ya bururi ya kurugamirira barabara ni irutite mukana kuri atwarithia ngari makiurio metheme kugera ndaraca-ini iyo nginyagia ithondekwo. Nikubaliana na polisi kwamba mtu yoyote atakayejaribu kufuga kwa miguu au kwa gari akamatwe kwa sababu atakuwa anahatarisha maisha yake. Tangia serikali ianze kutupatia ahadi ya hii daraja imechukua muda mrefu. Hata mtoto aliyezaliwa ahadi ikianza saa hii ameanza hata yuko class 8. Aikari kaunti iyo meritu maikare mehugite ni undu wa miaraho iria yonekaga gicigo-ini kiu hindi ya kimera kia mbura. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Kimani wa Githĩnji.